Dear friends, dear followers, welcome again to this English learning. It's our pleasure to serve you. So, turabaha ikaze kandi muze twigicongereza kuko twabasezeraniye. Besha kumwambira ko biko birabagendera neza, ko nigisha neza, ariko mukugira mushimire, mufyone hahandi abataragira abonnement, abatariyandikisha, muce musona kundera abakengeri ku buryo ikiba cyose umuntu azoshirako kizoce gitera kiza mu telefone yanyu. Muducamwe ubona ko twaza ikigo gishasha byari muze mucikwe n'ikintu nakiri. Ego niyo nderano muzamuko mungiriye nanje nemeje kubigisha gushika mumenye. Karibu rero twinjiye mu kigo nyezina cyuno munsi aho tugomba tubandanirize ko muzina ko turabona uheruka ya present simple tense ariko hari utundi tuntu tutari twashoboye gushira ko kubera umwanya batubanye muke murazi ku mwanya wamutubera muke. Present simple tense twibukanije gatoya kabone ko present simple tense ari umwanya dukoresha mu kuvuga ibintu cyambere ugomba kuvuga ibintu bisanzwe ari kuri muri rusange ibintu bisanzwe bihari muri rusange. Jackson Zitru. Yes, yeah. If you want to talk about the truth in general, you use present simple tense. Point number 2, when you want to talk about a repeated action, something that you do every day, you repeat every day, you use present simple tense. And point number 3, when you indicate, when you show the beginning of an action, werekana ko utanguye gukora igikorwa urashobora gukoresha, you can use present simple tense, right? Ubugira kandi twabonye ko ushobora gukoresha, you can use present simple tense to talk about a program. Programa y'ibintu bisanzwe bihari, dimanche match iba, dimanche ibisi igenda igitega ihaguruka bakavuga umwanya uvuga ngo izohaguruka, oya ni program ariko bisanzwe ni ibintu bine. Hanyuma twaramenye ko gukora amungane muri present simple tense bigoye. Verbe yose yo mu Cyongereza bayandika hariko to, hama ucawibuka twatundi twabona personal pronouns, tubona subject pronouns umukozi na object pronouns karangu. Muri subject pronouns twabonye ko hariho I ari jewe ngomba kuvuga ibintu nkora ngacavuga I ngashaka igikorwa, nk'ubari to come twabonye ko verbe ucikura ko to kuko amaverbe yose yo mu Cyongereza bayandika ariko to, bayavuga ariko to mu gihe abari muri kigenza ata muntu ariko. Ugomba gushaka ko umuntu akora igikorwa ijya to twabonye ko uca wikura uyikura umva tukamu ko yako to hasigara ka tukamu twabonye gusigura iki kuza. Alright, umva tuvuga ndaje tuvuga ngo I to come, oya iyo to ikivamo katuvuga I come, wewe uraje, wewe twabonye ko isigara zina yiwawe ndiko ndakuvuga ni you come uraje, ingo you come uraje uraza, abanishe mbavuze mwana bakuvuga ngo ingo ndiko ndagutegeka mvuga verbe gusa come. Mu gutegeka mu Cyongereza nta ayishirako nta yishirako, verbe uyimugira uwo muntu konyene wakuye ko to. Niwo wakubwira genda, verbe kugenda ni gute? Mubwira go, genda murugo, go out. Sawa? Ngomba kuvuga iga, study. Ndiko ndagutege ngomba kuvyorosha buke ndashaka kushirako please, go out please, sit down please, icara. Alright, ndavyorosha buke mugabo bari itegeko nagwaye, ariko mvuze ngo you sit down bavuze ko uricara yiko wonyene usanzwe ukora. Okay, twarabonye ama object pronouns. Object pronouns ni karangura, me, you, umuhungu him, her, it, us, you, hamwe na them. Abo turavuga bani gikorwa gikorerwa abakorerwa igikorwa. Verbe to see ni kubona. To see ni kubona mbaba jewe ndabona murako to. Achasigara see, achamuka ndabona I see. Ndabona wewe I see you. Ndamubona uriya muhungu I see him. Umukobwa I see her. Inka ndayibona bayitwa ngo mavuga ndavuga ndayibona I see it. Wewe uratubona you
kubona see nakuye ko to you see twebwe tuba as muga twebwe tubikora ntituba as tuba we sawa we come turaje we come mwe muraje you come bo baraje they come mugabo bo bakorera ikintu simvuga ngo ndabahaye mvuge ngo I give they no yakoresha za zinza muri object nkavuga ngo I give them I give them sawa cyamake zari rero twashije kubyandika icyo turavuga twabishyize muri conjugation ni conjugaison mu Gifaransa mu Kirundi ni guhadikiriza kuya twayibonye twashije kubyandika kugira ngo mubibone ngene ufatanya ubyandika bifatanye na twati nako ndavuga ngo kuri hishi na cyongera ko s ari kandi twateza kongera ko cyo cyuma twabyanditse so muri positive form ni imero yo kwemera muri turavuga ibintu byemeza tuzobona imero zine z'amafraze zamungane ushobora kuronka mu cyongereza hariho kubaza guhakana kutangara n'ibindi no kubaza bahakana ibintu nk'ibyo so positive form twabonye verb to eat ari kujya verb to eat ni gufungura kujya nkuye ko tu atasigara eat okay ndio atibaza rero kwemera positive form I eat ndajya cyane ndariye ndajya no kufanya ibintu bisanzwe nkora usize kubihaga kavuze ngo byitwa beans ndajya ibiharage I eat beans ndajya ibiharage aho niko bavuze cyane I eat beans bisigura ndariye ibiharage nizo mvugo kenshi umuntu abavuze ikigira kabiri you eat wewe urajya ni tumura ko kuri eat nashaka ko you eat umuceri rice wewe urajya umuceri you eat rice cyane wowe urariye umuceri alright he she na iti umuhungu she umukobwa eat ikintu twavuze ngo kuri he she na iti kuri verb twongera ko s ariko turaza kubona izindi verb bisaba kongera ko e na c es you add ni kongera ko you wewe urongera ko you add es kuri verb nza kuguha hagire so kuri he she na iti verb muri present simple tense mu mwanya wa kubu bisaba kongera ko s tuvuga rero ngo arajya umuhungu he eats ariko umuhungu batamuzi ntutuvuge ngo he utukoresha izina he John araje tuvuga John eats John araje John comes chongera ko is she eats it eats hama twebwe turajya ntabwo tuma ese bongera ko we eat you eat they eat you eat they eat tuvuga murajya cyangwa murariye barariye cyangwa barajya niyo mvugo kenshi umuntu abavuze muri present simple tense twabonye ni verb to go hada isigura isigura kugenda to go isigura kugenda positive form numero yo kwemera nayo tukura ko tu atasigara ko batavuga ndagenda cyangwa ndagiye I go muhira bahita gute home cyangwa ndagiye muhira I go cyangwa ndagenda muhira nsanzwe ngenda muhira I go home every Monday ngenda muhira buri wa mbere I go home every akajambo every na kanikoresha kwamba kuvuga buri kintu cyico nshizeko every Monday buri wa mbere every Sunday buri wa Mungu buri musi w'indwi alright you go uragenda uragiye verb rero the verb that ends in o utegerezwa kongerako es you must add es kuri hishi na cyongera ko enas haro izindi verb hajya tuzibona verb ateza kongera ko es alright he goes nikutuvuga para kwa he go hapana vuga he goes she goes it goes agenda kataragiye umuhungu umukobwa cyangwa iki mu Kirundi n'ibitandukanye bivuze araje batumvise ko umukobwa ntibamenye bwa mu Cyongereza uravuga he umuhungu she umukobwa it ikintu cyari bari bazi twebwe turagenda we go ishure bagita school mugabo kuri school bashobora kuvuga to school we go to school iyo to no bivuga mu Kirundi gisigura ngo kwi kubera ubundi bwo ni ishure mukuvuze ku ishure to school kuvuga ku ishure ariko ngiye muhira nta tujya ariko umenye ko ibindi bintu byose uzoshyira inyuma ya go uzoshira ko tukiretse home alright isoko ni market ndagiye ku isoko I go to
market. Quick. So, all right? You go to market. He goes to market. She goes to market. Mugabo home. Inagiye muhira. It goes home. It goes home. All right? So we go home. You go home. They go home. Isengero, church. Church. I go to. Shiramo to church. To yahantu uri kuraja. All right? Okay. Bihuse. N'izindi verbe kugira twabibonye ugenda bibyubaka uko nyene. So ndahandi kuri abonnement, s'abonner canke subscribe, muce mukora no kujya kengeri kugira muze murakurikirana ivyigwa byose. Thank you very much. Bye bye.